free and echo. Mo bia na adwene say obedi me yire atem afa ne ho adi that one I can assure you. Enti we kwenda kama say the Empress Gifty ene betwe week ni nyina efa ne video koye say kutu say bam enyam de ni bia na amafo kirem say one na McBrown na kasa no finally Hopeson Adorye Empress Gifty ni kuno ordina no abeto asem no obesend warning to trouble colors any tiktokers ne bloggers na omututu ne yire asem no sere ni abasa no say masa monye steady Hopeson abesend warning ama Empress Gifty adofo so abeka omo adwene a kire trouble colors any other tiktokers I Penyah blog media. Mess say any DM. Over like a video, no other my subscribe button, snap click notification icon for the test update. Snap chile watch and diamame. Ever comment section. Mess so baswa. No achi video more for so any be action. And opo be say obo na yira chi dom. Pa say a womo enkomo that marriage vows na ye can for better for worse. A womo enkomo edida temo ntokwamo beef mo. Meta wachi e Hopeson Adorye. Hopeson ya de. Because beef me kai Empress Gifty. Wako beef 99.999 ni nyina ne kuru bo na chi dom beef bie no a Empress Gifty nkwankwa a ono nkwa ne ko e da bi o ko ya na Hopeson bi akiri a me ya da Hopeson tu me ya da Hopeson what marriage vows I say for better for worse what you say baby a ne yiri gina bi o do so gina hobi oba be ke kanadjo akiro be mo je ma ntokwa oba be ji ntokora be boss be ke kanadjo akiro and nice because Benu kamo mo bedane ba sara Bible ne kai. But I said, na asime nyina ba na mo fo bizam say Penyah na just let's imagine you say anka agrada e wo fia anka se we no pa se ne ke besia agrada besia kam say mo di asem so agba o because agrada e kura me kai say wo be kese Empress Gifty pen oba besia you call yourself a gospel musician me say my promise will say you will never minister in any church. Me catch now. 7 years of mama. Now kunu Hopeson Adorye. Any asofo bi. Aso de tia me wosera. Me say you will never minister in any church. Me wo so be video bi. O se ma antonyom o wa sorry mpo a. Me wo se be se wo. Baby abatonyom. Aye party ase. Aye ayi ase. Any night club. You will never minister. And me catch you. I have cursed you. You will never minister in any church. Me say sofo wo so ye be man. Or invite two. I want to sorry them all. Now me shadi. You get the gas and the capacity. So we work to pine. Wo be boma kutia. Wo be yimahi. Mami. Me say we ye jaman for two ni. Aso phone do. And I'm telling you the facts. Me catch it out. Obey jaman for to say wo. Obey jaman for to say what? What is it? Nyamya kwan bia eye sa ka din ka call sales ansa na ensem we nyina bo ba nya sa danka Empress Gifty we kwemu de ego nya so mi do nyame ego nya so na nyina nimu ne ma etwagu media na so Empress Gifty say okoye video say kutu say bam na ebiswo na McBrown na kasa para say o ba di ne djuma e wo media enu ma enro ano ne bofu ye e ma o ba bru nua o de Psalm 19 Psalm 10 ne Psalm 1 Psalm 13 nyina ba bru nua say Bible de wabeti tini na the book of Psalms no wabeti nyina dia brunua e ma brunua chikra na still wom say master jado ka kan edua na obro kwa no ye steady na ye back to sender trouble colors e be reply back na emo no ana Hopeson Adorye enu an call TikTok live what I say no za kwa ye kanadwe e ho za kwa send warning to trouble colors any TikTokers na omodo man wasi ne yere ho no osmasa monye careful Tom de no but me dey say amam for say the dua na wa bo na enya hwe onu de agya manyanko Oh say on there wa bo ni dua say be hwe ya agya manyanko fon ya bon so eni nyina so say enya adwuma tie wonyina so be adwuma yes abatiwa hunhun mu no ya je say sorry ya na wa bo obi dua na enya no ye di asem hunhun say de obi fomu aye kokoti di asem no hunhun mu ye di asem eti omuhu sa wasem no eye no kra ahonhom no will act on it no ni ade a amanfo enim so abatiwa weda me pa chewo ncha ya papa me ka asem kitwa bi acha me papa weda me ncha me papa no ona bo mpacho me chawa wiani me ncha me papa no on say me papa kasa no o ka asem bi say me pese o mane
eye kra ma obia enya ntiase o kan asem bi say ababa awa no okọ UTV ana yehu no na oba TV so da ben ba cha ho no enye sa wankasa ebia no wanti ni ye me say okay because I want mo no so no e be confusing crofo kaka what start you sue edin Empress ebra no ho UTV so sa na America no wo bia no ba say wo sue Empress wo be bia ante so okotena UTV enche krasa until so okotena UTV so na America tell we say but na America tell we say for UTV so ebra na MPP aba ban mu sana mpesa mechire that time na Empress Gifty oy you sue Empress from 2013 okay na minimu no na mihia ne da 2013 ana bi wuta ayi eno ana me pese eye clear na manfo ti ase said omo ya daddy me pache o question say daddy me pache o can you do the first daddy me pache o na say no dey watch na mama ya ti ase say the wife me di can you do the first Hopeson kra no obi yusu enti se omu mienu nyina de Empress kra Ghana fo enka ana aye de kanya hwe adenti obi akeka ni peti bom sa obi ani age keke kra na ye obi ya hwede bia hu oba me kasa pa adwuma wo ye ni eti me man that freedom no fanya na dwuma ti me ka say how many times I know who say me ire airport program na be di na chi how many times this a program bia edimu important omo ko awards yibi ni ade ana mekwakoja no na say wanya na ne normal assignment okoye wo mo ye program de na to so no okoye ni ade me ni akire nko evidence this one no ankasa eye ni program ana mekwakojina ho no ma ede ma ho de ade ata na chi eti me yire mpie na ma fe ana onam he ana de ntina wa chesa ni ne kai kan me man that opportunity no wo hu say wa train it ama duma na wo die no wo de na ho de ni bibie nyina hyemu ama na yeden aye kase sa ene sese dipa ene ni partner ne sa be pepe me so me bowra me politics mu a no so yiti mo do me nka se me kwa ha no aka se o me di wachi akọ onye te wo hu se ye political program bi no odi akira a de che se o kwa akoto nyu mu a wa charge agi ni sika a wo kwa akoto oba I can tell you today in Ghana no gospel musician will charge more than Gifty and Empress was saying. I know. I can't say Adorye. Obi anyho. Empress who say oh boy a year say. What if charge you 120? What if charge? What you more for say oh madam for no obey you 50. So on that. Eti what drew baby as is a what drew. Anna the lifetime career music you know the highest Anna Ghana Music Award USA Ediamano Artist of the Year or permanent award will be okay the year 2012 Anna Empress Gospel Artist of the Year Oba Mrs. is here I'm not the Gospel Artist of the Year I was at Gospel Album of the Year 2012. Or more Mwajiji na no be NGBO. No be NGB. And so what it? So because I na say ya look I am one kasa mwasem. Hotel hunu enye duro. Na send ye ode wakoma bedu obi enchi no. Saa na Nyankopon so be den obeye o. Eti Bede jamia sumdwe ejamu nyina. Bani amika nyina ni se free eneko. Mo bia anya na adwene se obedi mire atem afa ne ho adida. That one I can assure you. Yeah. Me da se pa Nyankopon. Yeah. Nyamisha pa honorable nyamisha. Wani ati wani ebi wo. Right after that, no, Anna Empress Gifty, so our fans, what I say, honest word of war. Oh, yes, dear bear pan Empress, I Ghana for no, more person with the mammy, to Tamkuro Musa, dear Badia.
hwɛ enipa na okotwa Gifty Adorye a whole show no mo ye no okotwa baabi kakra bi na ode na nama a picture tare so no oye nipa boni ni papa hwɛ wiase on entokwa ni fia yem present tokwa anya den emre fie enipa bi mu ye nipa bonefo awudifo papa hey Ghana fo bi mu hwɛ despite adie fefefa waje etimi afa United Showbiz fo ni nyina or the cameramen obia akọ America so omunko ye omu show wo adie fefefe sei enti gift no nani na agye program na wa o omo kan sem bebre ansa ebedu se kutu se bamwo no Gifty Adorye ene nana mama ground eni ntokwa hwese ni padasani ahyada akotwa show no baby kakra bi edi nana mama ground e picture atsare so ama nkrofo adwene akoso se sabi nana mama ground ensa ye ne yanti se kutu se bam na Gifty ye ne se we dey despite the any bi no e yo ne nana mama ground enti still amu wi aso still amu bi mu nsuro wi ase enti mo sha se Gifty menka so ye nipa papa ena menka so ye nipa boni ni nso so mintimi njaji Gifty but dia na nana mama ground edi be ye Gifty enu nti Gifty de nsa ya ye nyina ye bompa ye se saju no kra ye de ne fam no adoso nti nyankopon ma bibia anye yie no me wan na do nana mama ground say me first ni ji so obi anka no na ma so video na me di nkrofo atem ade na mo ya ade ma ne ya reho sa Ghana fo bi mo atei nti asam ne ba mo ntimi nya ntoboase kakrara nana mama ground ni Gifty entokwa bia ni omuntamo sanya ye hu no me ya sure say o mutena kire kura asreye na mehu ma me mpanimfo bi mu na omudi Gifty atem shadie sonko a despite agent o ye bibi ama papa na nso ani ayeden age me madwene na me kire no nya wo wadwene o kukuru no kanfo na ese otonton na se kuturu se bam no enye obia na betimi aye ne tse de assistant ne ye no wode ne nsamienu na ye because no wote ho enti wo ye se we de anyamudie ni bi nyamudie ni bi de na kire se one nana mama ground me pam show ye mu bi mu mienhwe bibi ye sane a ye de asem to nkrofo so a ye no mesrɛ mo mienhwe bibi yo na wiase no haso wiase mo so asem ne ba aya mo ntomo bo ani die ni obuo kwan so me nkasa ntie obia ani die ni obuo kwan so mo ento ye bo ase ne enkohwe a whole show no ensama omo kan ya edru sa ase kutu se bam no mamu mabronsam biala nkotwa baabi kakra mfa bibi ntale so de nana mama brown epic atare so si enhoro sister no ne yenya nkrofo so a omo horo no aw me pamcho mamu nyesa wate mamu nyesa nipa nua ni nipa wate despite po o ma Gifty ohun se ade bia Gifty ye no eto chima ono krompene ye ntena ni program so enye sa ade no eya American wasesa nipa bebrebe di ko no ebi nsida so ye bibi di ajeje papa ne so ama papa na hu ne kese yo enso bibi ni jo braki wakotwa baby part baby na the picture no abia so say bam na nkrofo edi Gifty atem hwe me say se wu ye obi ade a nipa no nka wo a aya hwe wachi
se wu yo obi ade a nipa ne nya wobone bia aya to ani so achi na se wiase na aba no ho yese ani wantimi wa teto wontoma se wu yo obi bone ana wu di obi atsam ana wu ko obi asam a nipa ne nka wo a message no ma ho de bia yade ma wasam nya den enye de na to dia dinya na nanom eni otwedi ampon edi ama onua se wu ya obi ade a aya adwene mienu se Gifty na ene o video yi mamba be mashada ena menfa filter bia ntomanim me di me natural face aba fise me pese oto me ho bi me pese wo ka fon kire me bi asema me be ka minim so bi be ka fon akire me nti no me di me real face menfa filter am fashion to so aba se na be abonya me ho asem aka watimi ato me ho mommra magi nyansa Moa Empress Gifty ade obeye bia no mama na akwa si mi se odi shemi Her Excellency na mama McBrown mumbra mu bebre na munyansa ofe mo jimi kakara arenti na motira se na mususu ntokwa mususu susu ya de se obi tirim wa odwene se Empress Gifty moke Her Excellency na mama McBrown bia wajimi nyansa brahabeje Once mo ya ma Empress Gifty odi abufuo akasa adome ada na mo tisa aden nipa koso da ya mo ya nipa koso da ya mo ya na katese wa shefem mo ba bodam mwa mon shiase ni sika nipa bom danse ye betiti nipa ntem na mo ye mwa dodo Munti Ghana yentimi tinasum jo muntimi nkan nipa mbom da muntimi nyaade bi ebeka se oh we mu de omu se oh we mu de oh ya de ebeka ma bom de bia de titi ni pantem mo ye nkurasefo abaifo mo twaba soso mo twaba piafri mo twaba mu nenso obe obi a won kan nipa mbom bia o titi ni pantem bia ye baifo enye de wotu kai kwana ye baifo mo abaifo Sadie we minye bida, but this is the time e wo say ye kanyansa sem na eko ebinum adwenim no musua nyansa e wo mabrabom issue we about TikTok a trend pa about Empress Gifty and Her Excellency Nana Mama McBrown. I didn't na always be a mo pese mo di problem beto eni pantem sa sister yakoni baby akwa jina ward or celebrity or professor de no bi akwa or the akwa target Nana Mama McBrown picture and Nana Mama ain't na Empress Gifty yes ade no Ghana for a day omo yes ade ni nyina bebre nsusu wa kwantum enti mo de mutu kwan no munsua nyansa mutu kwan no abrofo ni nyansa no munsua bi wo hu menye sade we bi daba mi hu ane ha me emma omumienu because omu nyina ye me fan mi pe omu nyina asem Ghana fo no binom munya jimi no ne dawson wate is too much adenti na mo pese mo koka asem ma Nana Mama McBrown sa Her Excellency eni pe ya wono wote ni baby ono wo ye na juma ji ni sika Empress Gifty so ye na juma ji ni sika mo ye ya no makofo mabom o ma ba be ka chom so mo wo problem o ma be ka chere mo say o mo wo problem e na mo dwene ma wo mo adey eye too much Her Excellency wo ye na juma won ebe boa na busua ene na dofo the same thing na Empress Gifty so ye na juma ebe boa na busua ne na dofo inti munya isa concert na mo ye no mo ya ma na ye too much mo ya me nipa ne kraso ni obi ni problema na mo ama ko create problema mo omo no mo twa wo mo so mo sebi o omo mienu no se wo madwene wo forma
mano da sumuna so me pamocho min didi mateme ya asem na me de kan o madwene wo foma no mo beye enemies before Jimmy ne dɔɔso na munjai before me sese Jimmy no dɔɔso na munjai de bia mo de mo pese mu benya na obi wo problem na obi na obi ko na mo ni agye ade ye me yakra wo me life mu ni se asem no wo nipa na wo ye sa video no wonnim omuntem asem na wakwa akofa se obi ka no wati bi na wo so ye bi adai moma Empress Gifty ne honto no wate na moma na nama McBrown so honto no her excellency moma ne honto no na mo keka o muti bom too much so wo momie no o madwene munye dua wo behu na akọ create problem abre omo nyina so ye o madwuma adenti na wo se ba ne saa di we minye bi da ba mi hunu bloggers ni bi ne nkrophobia omo ye video fa ho na Empress wo so na beti na Empress ye sei one na na ama na ye metan ankasa munya jimi no na munsue nyansa eye too much na na ma be ka che obi say obi meko ne ntokwa manana Empress wa be ka che obi say ade na no ye no de na na ama na Ghana fo no bi Ghana fo no mu binom munya jimi no na munsue nyansa sebi na jimi na dawson matutu kwan mu amo app isu mu na mo ka amanfo titi bom mu ka omuti bom wi a mu wie na asem ne koye kese wi a na mase ye twa mo ho ba be keka nsem hunu na sei na we ya anya de na we ya anye sei eye too much mumma Gifty Empress Adorye ne ho ntono mumma lady ne ho ntono wate na moma na na amanso ho ntono no omu nyina omunya omadwuma mo tete hoi se obi epedi obedi enti mo ya no makwa akofo obi ade na mo de aba betu mo page se de benya mo benya likes ne followers ne ho ahwan eniem ebe educate amanfo wa abrabo mu no mo nkyere wo mo ensem hunu ne ensem tan ko na mo de eba sa we so ana TikTok for no ya na language na mo ka no ya na mo ntia ana I don't think say ya na language na mo kano omote senko omote pa enka momu binuma magidin wo sa app isu in enke be yimu nyina afri so because sebi nkwase asem na dos too much obi ya ni program adit na mo kofa obi beta age ne say ono no ode no abra omu mienu nyina omu pedi omu bedie na nama se obi me kone ntokwa no na nama anasa Empress krana no wote ho na wo ye na ade no obo na na amadin a mode kota age ne say one na na ama nanka na na ama nso her excellency ono nso wo ye obi a na koma wo hro her excellency me do pa mentie de Ghana fo bebre no omo ka no wate de bia omo pese omo omaye omo ho so omo do bai omo no omo pese wo ye ade bia omu benya wan kasa wo ho asem no aye de waka Gifty ti ho no unko kanche obi asa wo neni wo problem by Ghana for person omo ya na wo ni Gifty Adorye enya problem enti mesro say her excellency de omo ka no fato wati ko wate na Ghana fo binom sebi jimi ne dawson omo matu kwan akwa etutu kwan ne kra na eye sa de ne mo mi hu ana e me time me pam chow se me kan bibi amon fan me na sometimes ya na ade we so no ya na air time too much. My name Empress Gifty, baby. I'm just a fan, and I've always loved her from a distance. Many G, and I hope a cannon and near Dane and the energy or the energy. I've always loved her. First day I'm here and I'm the name Missy was in Lagos, Murtala International Airport. Me who no. She's the first Ghanaian celebrity. Me who na me Penyah sama me who na me decide say we calling China na kwa akobon komo. Cause eja ya no bi o ha wan hwe ya na eja ye gu animu asenti. Ba me who no nam say na the system ne be kasa. Ti me ho so wura perfume shop bi. Na me ya me wura ho akoto na me pia betina asenti me ho so wura ho na na me di n'echi.
Me ben when I'm say no cool beautiful. No say no cool fine. Me say no cool fine or say no cool beautiful. Na me come to me say, hey, na say sister, or your library say. And I'm sure your friend me Betty, I'm your fan. Please, can I hug you? Also, oh, go ahead. And I hugged her. And I'm saying, let me hug you again. And I hugged her again. That perfume, no perfume, no, you're not sorry for another day. My baby shopping near there. See, they have me and say, me intimate myself for picture. They make Uncle Cindy say, yes, I've always known her from a distance. I just met her. But I said to myself, oh, this sister is so lovely, or you're nice, or you're friendly. And I was so happy. What did I say? Inti no, akoba ne say pana. Say, enye so you're gospel musician impo, enye so you're Christian impo, enye say obey na dwen pa say. Ode ne yonku nipa ne yonku ba hawo ba betwe no che say benti ase say kutu ye ba ye nyina ye bi wo api so ye say kutu say ba ye nyina de bi di agro ene ye kan say mo anu nyina akodi de opro akodi bi aye say obi musa abe no mame asem no ha me ama Medamena. I can only imagine what she is going through. The family in Adolfo go through. Yeah, mommy enya isa o. Mommy enya isa. No, o time hunu ni eni breni ahoyan bitterness ne anger ne adeno self-hatred ne yepese de ko sign nipa simply because the nipa no ye bia ebia unya bia ka beye ebia ye offense so to be nye bi mummy enyaye. And in recent times what I keep asking myself ne say it's Ghana for have you always been this mean? And I say social media na dia ba na say na ye ni pesu bi e wo hodada na afi na ye pie asem no ha me dwe ho amenti ase ti award ni pa no kwaji yi o si e beka ho asem o se de yi o ni nyina akoda ne adapa etwa na se bi uko comments ebi comment section pa ne se bi mpredua se nipa bi aye nipa enso nipa bi a this sister ya tema ene nsem ebi ka I wonder say how did we get here? Sister no why moden dear pan maybe there's something I don't know. Dear pan na sister na ye dear pan or dear ye nipa bi okrum ha so bi akwaje na word no de ni tie use trend abaso na wo hwa the boss. What is wrong with that? What is wrong with that? Just a super crazy me. I think. Mama enjoy sao. Araho. Social media no. Ye be jama mo. Hey, me se Ghana ha wo. Se ye yi enim se ye tan wa. He, wo pa ye den. Me se mo ye sa my Empress Gifty wa baba be kasa. Mo jedi ye won ho. Social media bullying no enyo mo amoye sad no enyo. Say kutu say ba. Over come kra no Empress ne ye mama her excellency na mama McBrown. Oni ni asemo. Empress and her excellency. Miss Ube come no. They don't have any personal issue. Obi ye na adwuma. Ye nyina enim se TV adwuma de ebi ko na ebi aba ebi ko ha na ebi aba. Ena na ama enya UTV fo na yi na di o. Ono ana ka so onya adwuma ne bi. For some reasons bi. Why interview abeka. Etinye se Empress crack oji na adwuma kra free ne se na so akọ wo na se. But because of that mo the sister ya to hotel na de obeye bia se kutu se bam obi ya wo ye se enya mo de ni bia
wachi gu ho hwan chi ne gu ho asoso no ankasa no nko akoye bi de motimi ahwe asa ha na na man ensa ya ne yenti no oye sese kutu no so de ode ba ye no rose gold oye anye se no oye wono ko timi dada na chi nyina ye se nyina aya mo foto mutan nipa dodo na de na eme ya ne se Africa yi Ghana ha se no omuchi ni obi anyame ahira no mubo sa anu nyina so rete nipa ba akwa na che se nyame ahira sa nipa no anase nipa no ikonanim wobekwa akohwe nipa na wo di Empress atem no ana wo mo di Empress atem no na ne maame ni nua akora ba bia wa Nyankopon hye no wabo breadru no na wo ndru ho no munjai sa wate mumo bien living the life freely munjai obia no living the life na you too much mujeden ai the moment cause all the one to form on anytime bia Empress Gifty asembeba se omuka na se ni kunu de na no betu mu pe asem ji wom se Empress Gifty ekunu Hopeson Adorye de na no betu asem mu pe Empress hu be ye hi entimini mu se Hopeson Adorye de na betu ni de eni Empress nya trend no enyanko ewe afa ni ya start week no the moment of Hopeson de na no betu ni de me say odo have be many videos afa ni start beef no you be ko ewe I Penyah block me, the bit much to the comment section. What crowd?